Sa sisin pat hagani gusni. Madan man ay bang ini jingi kai shafi. Kabang shimbiang yakni ke jingi kai kabanga. Ay kerteng ke jingi kai ba kodor naga balang kabaningko. Ngala ong yakni giktian bala naga day yangi banginya chakmat ban shakri ublay. Ban yo iya ke jingjab agini gisni ge khado. Haga bagadon ke jing penwit. Kadon ke jing ele ke bajur. Kadon ke jing penshitom ben ke bakraw. Ia ke jing shakri blay hagari India Broadway. Wat shagani gari ke jingi kala janpoy ke por. Kabangindan haga jaga ke ba habangin shakri like do yo blay. Wat ladang ipet na katagaliang niyo i bagalong ke aka ke bam itanat. Haray habang ipaipat siya ganong rim jong balang ka baningko. Niyo i bagani ka balang ka baningko kadan agajaka kabakham bani ka bamangi niyo kendo. Pendan ka ni ka balang kalanang roy, kalanang ya chikmat, kalanang kraw, hagarukom tray jangka. But niyo i ba yung gospel ko jong Jesus Christ, shimla sa tiyaban pinsange, daga jingalap jong apostol ba kibangay. Wat hapedeng jong jingle gibobon. Nagataga daw, ladaga daini bangin job agini gisgi gibakado. Hapedeng jong ni persecution gibajur. Hapedeng jong ni jingle gibajur nagihima jong jingdom. Ngin la ban job ladang ibot yikinonglim jong ni balang gabaningko. Hi kabangala keren menagani ke tayo ko beladap kadai. Bagani ke balang ke beningkau. Ka klem shulong ke balang. Kabala shupuniang ika kumto. Ndai ke balang kabadon ke jingkhat kabashai kedar no blay. Ngala keren ni ke ketian. Agar kom ke kham jiliu kundiat. Ese ini kektian kedai kebetulan kamba apa pinskoto. Ba kikat argut ke apostol. Ki bau Jisu lejit. Hadin bau Judas ulayapno kisah sakhatway. But piu indah bau Petrus but baro. Hadin bau Jisu lakiu no sebeneng. Indah bau kimut ban kius ke kamera baneng. Ban duai ban up yo mensi mukho joblay. Hiyo iga baningkong ke kam kadai. Bau Petrus upen biang shua. Ia kejaka gedong Judas. Kabau layap no. Ban peniang argut gitu ki apostol. Ban banjit yo Matias aga jaga gedong Judas. Ban pen biang ia ki kat argut. Ki jaka gebau Jisu uladap jen. Fika ika bangamut ban ong ni kadai. Kaniga balang ka baningkong kalala maniat shikman. Kadai ba kadon na po leadership. Kaba kibadon na hanta. Kidai be take. Kibadon na ka calling ka joblay. Kadai kaktian ka ba kham kaktian ka ba kham jiliw nga laban ang kandiat. Bau blay la na pinpuli na mga klimra ifi nagijing tawag mo bo na pinpuli nagishiti kijong gikarin shikman shiti kijong Paul shaki Ephesus finyo bau tho iga nigaway bau blay una pinyang iga balang halol kanong rim jong apostles bagi prophet. Maday nang ito daw, kaya ka mga mutban ang lagani ka par kaday. Bau blay unong paniyang, iya ka balang lanay ka jintroy ka jong blay. Haganong rim jong no. Unong paniyang haganong rim jong ka jingbiyang administration. Unong paniyang haganong rim jong ka jingpanbiyang jong ka jing peniyat company at jam. Unong paniyang haganong rim
Jong ka ay kaero. Un piniang yaga jing tray. Haga nong rim jong ka jing khat ka chao. Tagadaw finyo I ginang jing shikri. Wat haga pertais nan barangway. Kibahaba ki shikri apo ka jing khat ka jong play. Katuga balang katuga ministry kala nang ya chikman. Ka fek yaga pertai ka roy. Rey hadian ba katuga jing khat ka do no. Ang no di ki kintin. Ki tu ki brio ki ba play le khat. Ki late no. Pinyo I ndahabami de ki way per brio ki mishimti patengi ka ki bamdan na poga jing khat ga jong play ka tu ga jing shikri ka kalalong tanga niam ka kalalong tanga rukam ka hialot ga jing amun siem ka yaplot ka jing don rekat ga jong try ka dolot ka bor ga jong play bar ka kalalong tanga rukam ha ga jing shikri hi de na ga daw kani ga bang kren kare ka ba khamdan ka baka jing shikri play kadai bet halal ka nong rim jong ka jing khat ka jong try dengan shol sa anta ngalapin ibuan bahaya gani but nganum pen slam ngan pen I fi sakaway de ga jing kai ka ba kodor nagani ga balang ka bening kong kadai bagani ga balang kadai ka badan ka vision ka ba shaiba kani ga balang ka day ka badan ka vision ka jinyo ipao laban ang no ka jinyo I ka ba jingay lupa siya ay kamot banlet ka ay ka jingkot ka ay ka jingtmu kadan ka vision ka jinyo I pao ka ba jingay ba ka ba kliya ka bamdum ka ba kidasnot ho iya ka rukong shakri fi katakade kabatan kampala aga jing shakri play dan shibon ni shakri ringi klemtip ka jing khat ka bakum no ka jong play u khat de ni jing shakri bat ni klem snot horo shano ni mot ban poi kai ka bang mot ban le bat ni klem snot ho e ka pinda pet ba ya ka ni ga balang ka bading ko ka wei ka bangayo I ka ba shai ka dar ni dai ba u Jisu u ong gini giktian. Ndawla de ong ki kam to gi apostle na ubaninkong. Wong hagad khat kabasan. Wong Johannes si shapen baptis bido repen baptis bido men sim khoy. Sa khliat sngi na dubta. Hina puli ang ni gisran kim snot ho erwa. Kim snot ho erwa. Petnan puli khat ban reo. Kumta haba kiliyawan ang kili uglong try hagini ga pormen punyo pat ga hima hagi Israel fikini ga kom per khat ka dona gi Jew hado man tagismi bakinyo yala ga jong kari ka balait do bakinyo la ga jong ga jingsin shar ga ba ma ang no fikita ga ga dona ga jingmot jigine namar ki hap apa ga jingsin shar jong ga himaro mangtu pa Badai na kata ki perkhat daw Jisu ang sa penbaptis pido men siya bakot sa kandiat singin na mata ki perkhat bet da kabalang political da katay kabalang jinsin shar patay but hiyo I u Jisu ito ang nday ipibantip ya lani ki ayom ibo ko Paula bo borjo uwi hini jubab daw Jisu ka ikumbaw ya hapat gani ka jinkali hari gani ka jingmot daw Jisu kumat kan sa poy kapor bo Jisu unsawan usa IT ga Jimson Shar bat bagar nakatay ga jaka ga ba na Jerusalem u Jisu sa shang unsa sin Shar lambat ki fi iya taga ga por ga ba Jisu kure ndray kini gi sinran kim snot hu iya ga ga jimpulap bindap joming se ba koy sa ba mo kim snot hu iya ga ga ktien ga ba Jisu ang nabaw Yohanes open baptist bi ga Henry open baptist bi do min se ba koy sa kandiat sni na do mata ki krem dan ke Jisu to u Jisu open shai en khat ko pra wong kom ne Henry pinyo diang ye go bor fi gani ge ji krem ge ge bapteng ye te ge khat ko besan
kimut bani kreni gebor jumsun syar kadar o Jisu pensyayir khalma prawang kani gebor kabapinyo hadin jang ke jipen baptis daw mensi makot ndalapan baptis sipi daw mensi makot pinyo diang ya gebor selaba ndalawan mensi makot api open syayir kumta baru ay kini ke vision ki wang kumle pinlong kino playa nga ha Jerusalem ha Judea baro Samaria para do bakut ko percaya kata kadai kektir kabakalalong kanong rim ke vision ke jingyo ilupa jong ke jing syakri ke jong kini ke apostol kadai ke berdun kamtam bangin skut ho iya kini kektir hoi ganun keren vision nang ni namal ke jingi kai syafang ke vision ke dan laga jang Andai ngasukwa bangan pengi gini baga balang kabadan ke vision kabayar kabajengai kabadai no play what lada kadan na pedeng kijingeleru kan poi syagabadai namar ke vision kababiyo no play kadai kabau play umut dan pendapika na PPO iya kini kektian ke bau Jisu ang pinyo diang iya gebor dalawan mensi makoi pi pinlong kinong playa nga Jerusalem Judea bara Samaria lu bukut percaya fi khambo nangi nda bangi puli ngani gedkhot misal perkhat bet bangi ni obor bane jalap kelai u Jisu ang dia udah keren syai igi surah bangan penbaptis sepi daw mensi makoi pada gebor pinsalong kinong pla fi kisenran de kiyo ini kektian gabang you shall be my witnesses pinsa kelalong kinong playana pidip kat kum kejimut dan rai jangan kektian witness kadang jinga day shadow kejimut kebajeliu kata kadai kematadam lani kejinglong mata kejing syayap nakabenta uji Kris hik teng ni syaichuang ngini dia ka ba bagin play Jisu ngim sno tho mengata kani kektian ka ba Jisu kran igni ki apostol kadai kekentian ka ba kya hadu kata ka ba ang pinyo diang ka ba dalawan mensir tamandawan mau un ai bori pi ba pin playa nga kani kektian plangan ang dan sejisian kadai kabamudru kejing syayap na kabentang Jesus Christ uang pinsalang kinong pla pinsayang haki jaka kiba pinong ki saki syakaleng kaputay tangbao ang pinsadang na Jerusalem pinsapoy sa Judea pinsapoy sa Samaria pinsapoy sa ubukut kaputay fi day hanta bagani kekelalang ke vision kekelalang ke jingo ipau jangan ni kebalang ke beningkong kiyo i bau blay khat iki ba mdey ta bagin silong ki apostol hari bagin long kinong pla kinong hikay kinong elap ki ban sa syayap na kamtaw Jesus Christ kata ka di jing sut ho jungki kabaar kinde kinong sakhi kiban playo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, ba't siya bukod ko pertay? Lesi lada pipet yung gani kakam ng apostol. Lada pipet bahay yung kontra jaki. Kila yamare hakani gaji ito pa. Kila yamare hakani gaji ito pa.
kila pendap yang ini kecil Jerusalem, kila yang shisha Jerusalem, kila syakri baca Jerusalem, but POE adin kini kipai Judea, ni kipai Judea POE kipai Samaria, but POE kipai Bukut kepercayai, ni aingo yo play nam tagata. Balada fi puli ke history jom kini ke apostle baro bat ki weiru ki batana ni ke kamera kabane finio I baki poi keleng ke percaya namar kira ki carry on ngan buat itu keketian kira lang bat ki ya kini keketian ke bakelalang ke jing itopau ya ke jing shekl play fi iteng ngidan ke jio I ke babakla hakarukom shekl play dan kiba yo iba kajing kwa ban yo ikabor ban yalap ban pita kadai bakin paunam bakin yo buram bakin yo jingto kata kadai ga vision ga babakla fi kata kadai jing yo ipau ga babakla kini ki apostol ki klem yo ikumta kini ki yo iba kin sa shashitam kinaban saki yo try haduk dengan jiap but POE kita pendap dia kata kita yap shisha kum ki mata keleng ke percaya uwe na pedang jengki ni aingo you play buwan je South India baru tahu du Thomas ubaki beriu ki persyang ban ainam ke besniu u dau tahu Thomas uba artetien nanti kan ong uba artetien man ong bet bau dewa pastor uba kraw kajing penslek ke badan au Thomas bawan pai shuru India kadai ke kraw palat ke bakira ia kadai ke vision ke bau jisula let's say she can tell you ong fi hadu menta karang nan gajing shikri blai ke balat lu South India bangange bakandang yai light lu bagalong ke jingkerman igri India barangoi pite palai nama kesnam kejongki mata kanun yapna kesnam kebejau kejong Thomas kanun syukurna kan yang kan job baru play urum syah bagan lena dia dengan kedawa yang ni berkuat bangan ong fi agni gapar begini ki apostol baru ki syakri yo blay agni ga balang ga beningko ki dan ke jing yo iga basyai kedar ke iga begide banle shanu gide banle kum no blay khat iga jing em jangki ki dan gi jing sno tho basyai but the sno yo blay bagani kadai ka badan kam tam lanangi syakri yo tla but pinyo in the kiyat chikman pikliyo petras shabisha regi pat bet yege jing ipaw ko pigida pipet yege jong Paul baru Silas negi shapo yege jikal be e ban yang khmat kinong bisha kinong sinchar baro ki kren bet yege vision ge bekiyo o Paul yo yege vision ge linki je Damascus blay kurani o ai o vision bon la ania chikman bon de atiar blaje bon ra ega gospel shigi gentle udan go vision go clear baka gospel jung ge GIA kabala ayo of Paul bon ra shigi balang gentle kalau ke vision go clear yo of Paul but ulah pendap ega taula ra manga mapi menta niyo ega gospel but niyo jing shai kumne they know no brew of Paul ubadan ke jiyo ipa ko bashai gedar bo Petrus ulet chigi ba chair but bo Paul ulet chigi tagi ba klemo chair kabamot shangi ki gentle nakatagadaw ka vision ka bo play wa ay kini gibriyo kadai ka ba kraw palat bakiniyang man pla yo try shikalen bakiniyang man saki yo jisu shikalen ka putay but POE ka gospel kalapoy kalen kadang ke jing snot khuru adin nala depen in fi mentan kadang ke jing shaya din hak jing ikran ke joki ba hadin bo blay tray shi balang gentle kadang ke jing yo ipaw daki apostle baka day ki bakim day ban pensakut ye gni ke tim job lay tanghang ni baki day ban raru shi ri gentle
But I know you play baki poi shisha. Kilala bantan spread igre tin ke job play. Shakalang ke patay. But niyo i ke ege crowd ke bo play le. Nakita daw abang krani gani ke balang ke beniko. Ke bangiyo jigi kai gani ke balang kene ke badan ke jingkhat abi shisha na utray. Ke baar ke balang ke badan jingkhat. Kadan ru ke jing itu pau ke besai ba. Kabalan kabamdan jingkhat, kabalan kabamdan ke jing itu pau. Kinumle eke kin kua bunsin, kin penkelumar wat dia ke persuasion replay. Anda ke brio ke badan ke jingkhat, ke jing syakri ke badan ke jing itu pau. Kadang ki jingmot kaliang baik, hakatu ke bau blem labo. Padahal kita kadang kadang kam kata bangin yo jing hikai nagani ke palang ke badan ko. Slap ngan peni fi hagani ke par. Kawai kabangayo i nagani ke palang ke badan ko. Kata kadai kani ke palang ke badan ko. Haba kadan ke jingkhat, haba kadan ke jing itu pau ke besai. Ngayo i kadai ke balang kabadan kerukom hikai ketien belai kabashai bat kababet kida snotho ye ke ege baki kren kida yo jinpen pau snapa ye ke ege baki yala kida dan ke nongrim ke doctrine kabashai kida fi ke jinikai ketien belai lada kadai kabam shai kabam bet kapin poi ya gatu ga balang shiga jaka ga bakla pina puli ni ga bago adian ga Pentecost diyo i na ba kami ga jinklumar shipor o Petras yan kama pasol ng baar khat sa terta na pipuli o Petras yang ukuran ni gitu gibriu du por gi baklumar baru sedang ban ko iki na kitab Joel bakato ga baja baro ga bo bleu la kular ya ga kitab Joel but nang tade yalap shipang u David ukuran shipang ka jingpinim shipang ka jingmi pat but piyo igani ga balang abo Petras uyang banikai ban kret kabang asnotunat yo Petras bo kuran udai ubalang ang not baka jingkren jo u kilang nambo kumne kilang biblical kilang kibakatkum kaktin kujoblay piyo i ukrem kren yano ukot bet yeki lendang bat yeki chapter jong bago namabale piyo i ne ukren chapang u Joel pendap i jeto lepa nata ukren chapang Jesus Christ bat nang tau kren chapang ka prophecy about David Wong ngalayo iyo try khmat junga klem de pot na bawlang kaman junga banam pen ki nga na magata ga dot not junga kala smokumen o tli junga ula kamen baga dot junga ru putet kan shonga ga jikmen na menam ino iga men sim junga hides lemni menam sha yo ba khot jome ban shami ga pot mela pentip yang ai ga lenti ga jim men pendap inga da ga jikmen kamal chame but u Petras usna manyalap shapang u David but ban pen i ye ke ji thol pa ba play u la pentip lu pa u la kula lu pa ban pen mi pat yo jisu na gi ya fi ke ji la ka ba khoi ka ba shai ki kran be hik ye ga ba de ktin ge job le ka de ktin ka ba bet ka ba snor ka ba klem kleo but kita ke jisu tho ba shai ba ye ke jing yap jo jisu ye ke jing mi pat kita ke jing su tho ba shai ba nabar kita ngi dan lang ha ke jo ba ki su tho no ba lang but pue agar khat ka ba lai punyo bagi priu ki kla ka ba ke dan ke jing ta but pue ki ne ba lang ka khlem ka lai na bagi priu ki kli ye ke jing yo Petras hadin bagi yo so ye jing lap ka ba shai ka
nagaktai ibriki kili Petras ngin le kum no o Petras pi ukhlap pan kalan ni uang bet shai daga bashai uang ule tho Petras khat balai bupra uang o Petras ule tho ki uang to pin kala kabama but on pen baptist if you wipe away haka katang u Jesus Christ ye kaban yo ma ye ki pop but pin yo diang ye ki chung ai ungan sema ko figa ni ka nong rim uli mot bo Petras shukran plumarang Ukuran nang ni bahagian babila asal tu yang ketin ke job lai. Kebening confident kelah kebaman. Fikir keninga balang ayat beti kubla kelah kebaman. Bat ia kibala kelah kebaman. Sapen baptis lagi. Nama keninga bat tap no ia ke jinglang berim. Ia beri berteman juga pop. Kabat tap no ia ke tu ke jing. Ma ia ke tu ke jing. Lang kaba menshua bara bala penyesriam harga batap yo jisu bat kumba yo jisu la penmipat kum taru al penmipat e bro ko kata kade kan nangrim ka bashai jong ni ka balang ka ko banda khiladap ban pen baptis kin sa yo ma bi pop bat nang tade kin sa yo priang i gijin ai men se no ko untakata fi inak to daw Wajushin pindiat ini namar kerja kemudian kampung ini sai. Pindapat bah yang ini kebalang kemudian kong pipuli dengan ini nak kaba ar, nak khat kaba saupo ar kau ini kian. But kila ini scam harga jikai juga apostle. Nasanya Islam tu dia. Fika pamut bah harga ini kebalang kejikai kian belai kiken kor baik. Ba Petras ningkat bagi apostle ki hikai ye ki jikai ki ba ki de shai hadin bagi lami na kajing long sendran ka ba shishai yo Jesus Christ ki la bot you but ki la yo jing shai lu hadin no mun sim ko but ki kren ki hikai betik ye ki nongrem ki ba shisha na ka tin ka job lai kempan kalan but POE banda baki hikai take ye ketinu blay gavday u blay u pelong igini gelaya jar baki yai ne scam agaji hikai jugi apost na shin kudya igini na ju om barabari igini baya gajing roi joga nugu palang kim jupay na gajing seng he Om jutau ye gajing roi, na gajing seng Sunday, na thau ye gajing roi, na ki artali ki nongre, kata ganai na gajing duai, bat kaba ar na gajing seng jing hikai kitien blai. Na lagi briu ki be tangi gajing seng he, bat ki je seng kerpang, kata ganai ka bampat day setia ka bashisha. Lagi beriu kibe jing seng tangga kesini sendiri ketaruh kadang dan kabama anda. Andai lagi beriu kila shim bila jing soto ban longkum kini kibangai angni kibadana pawal leadership pada Petras. Baki beriu kila yaine scam hakajing kai jing apostle hakajing Yesula bana gabak dia kapu pat hakajing tu aide. Lagi beriu kiai ne hakajing day pat kajing duai ki shimkia barok away gabalang ya kaban ya let lang shigajing duai bagi shimkia ban pendap igajing seng dagajing kai kitin blai but ban be shigajing kai gibadai kata kede gadak juga jing roi kabashisha kat kom no kitin ku job mentoy ula dalai jar ki klaba mo pela Petras Kamalaya jar ki jano, kumagalaw ng tama. Ito yung ilaw ng Diyos nga sisyo shinto. Adiyang padasyo na. Ito yung pilong ng Diyos nga pait ba, baya palot ng ipola. Kaya bagi beriyo pa, kibawan ng to, kisyukot na at ang Diyos nga. Marsanway ka Diyos nga baya, na marsanway ka lang Diyos nga. Undan siya balensyo. Ngam kuha kung kataba ka niyo at saka,
hagani ka jing hikai ka mga dan mga mata ngakwa ini bot ini mga palang ka benengkong kada ka palang ka bala hikai ika ketien ka jong play ka badai but ala hikai shisha yaki eki bekrau ka jing ini naga tagadaw na pipay bahaya ka ka palang ka benengkong ganun kren shiboni gani nampun ko noang ni kani ka palang kadan ka jing khat kadan ka jing yo ipaw ko beshay but kadan ka jing smutho ko beshay na hikai ika ketien ka jong play kita ki jing hikai ka bekodor naga ka palang ka benengkong Tentang ini late lang ini argo you try dan September yang ini kecil kopa a play be it la argo you may na barba melang play uba crowd balimbang ini kecil kan ya rap yang ni but iki wairo kibaju pemilihan bansa kibaju amnot ban yo kecil try jisu be it bakin board yang ini kecil kabalong kat kum kan nongrim jangka ketian macam Aashebe ka burang, ka jingo ba ka jingaro. Ka kateng ka dong chis ngitway. Amen band. Amen. Doble ko huwi, ko bless you.